Kosi ayisibuze ngohlabela kwethu sonke amen. Ngiyabonga amaNazaretha ayingcwele ukungilekelela kulokuhlabelela kwasezulwini okungithandazo. Ngicela uNkulunkulu akasikhumbule sonke nangenkinga esibhekene nazo sonke amen. Ngibonge ngibingelele isihlalo somkhosi, ngibingelele amakhosi asemoyeni esinawo lapha, abefundisi nabavangeli nabashumeli bonke abasemoyeni abaphilayo nabakhokheli. Bingelele Nhlayithuthi indaba yepheza, bingelele noJamengwe negameni elihle lenkosi yethu uShembe UNYAZILWEZULU amen. Siyabonga abantwana abahle bomkhonto Jehova. Sibonga ke sibuya emhlanganweni oyingcwele kaJehova wephasi besiku abanye ke bayizuzile inhlanhla neyohamba phansi. Angizuzanga ke mina nami ngazibangelwa nje okunye wakithi, kodwa ngizuzile inhlanhla yokuba phezulu kwendaba yomhlangano kaYibonkosi. Amen. Amasabatha amabili ngibe khona lapha endaweni eyingcwele. Siyolalela nakuba ke thina siyasebenza thina sihlola umuzi kaNkulunkulu isikhathi abakangayo, kwesinye isikhathi nenkonzo igcina ungayizwanga, kodwa bengikhona bangcwele kaYibonkosi. Ngayizuza inhlanhla yokuba ma izwi limemeza lithi umgidi wabantu bonke, nami ngavunula ngahamba ngayongena emgidini. Ngase ngikubonga uNkulunkulu lelo thuba nalawo manje uNkulunkulu angiphiwa. Cha ke bantwana bahle bokomkhonto Jehova, lapha sikhuluma ngoShembe. uShembe uNYAZILWEZULU ongavotelwanga kodwa owakhethwa nje esulwini kaYibonkosi. Amen. Ma ubhekisisa kahle bengekho hambeni kodwa ngikhona entabeni nomhlangano. Ngesabatha esasikhona ngalo kwagcwele kakhulu. Ithi ke Nkosi, ngiyazi abanye bacabanga ukuthi umhlangano uyavalwa lapha entabeni, kodwa ngoba indaba ingeyethu maNazaretha akasiyibangi namuntu, kufuthi kusemnandi ukuhlala lapha entabeni. Asiwuvala umhlangano. Nangesabatha elizawuthi besikhona siwuvala ngesabatha elizayo kaYibonkosi. Ngiyacabanga ukuthi ke wonke umuntu mayesuke emhlanganweni izwi ngempela asuke efuna ukulizwa eleko noma ulizwanga izwi layo, kodwa kuyibona ukuthi khona kuyakuphilisa lokho kaYibonkosi. Ngoba amaNazaretha engcwele ngicabanga ukuthi wasilapha nje isihlangano sothando lonyazi kaYibonkosi. Uthi ngelikilanga angikho endabeni yasemhlanganweni, kodwa ngikhuluma ngoShembe. Uthi ngelikilanga umfundisi wangapha umthetho wangapha ngakithi ezweni laseQoqo uthi indaba enkulu lapha emhleni. Uthi ngelikilanga kukhuluma insizwa Nhlayithuthi ikhuluma ngeimanga ezenziwa uShembe imihla ngamalanga. Ithi lapha ethekwin erenki lapha yamabhasi lapha ngasemakethe ihamba nonkosikazi wayo bephethe plastic bebuya bephuma ey'tolo kade beyothenga bethengela iy'ngane. Uthi ma behamba nje lapho vele kuqhamuka amaphara avele abachitha plastic athathe imali athathe nawole namafoni yonke into abesewelela lapha ngaphesheya la mawugudla istation breya abesema lapha amaphara. Bamile ngapha kaneno abazi kumele benze njani. Angakhombisa nje ukubaleka amaphara velama. Kusenjalo uthi besamile kanjalo lensizwa ithi kwave kwaqhamuka imoto amaNazaretha engcwele
angathi le moto noma ngasakhumbula noma emnyama yini kodwa yaqhamuka le moto i-4 doors yathi mayifika nje yaqondana nalamaphara uthi yavele yavuleka yonke iminyango mayivuleka yonke iminyango uthi kwase kuphuma umuntu oyedwa kodwa la kule moto lo muntu oyedwa uphethe isibhamu eside wayese ekhomba lamaphara abaleka waqoqa ngaso isibhamu wahlatha la ndawonye yathithibala wayesebuza kulabo bantu abamaNazaretha abangaphesheya bathatheni lwenu wayesebase bayasho bese tuzaneni nizothatha kwenu bakuthatha ngokwabo base bebonga manje inkinga uzathi ke lo muntu ungena la ngaphakathi emotweni imoto zivuleke zo 4 icapha kodwa uyedwa umuntu ngaphakathi bangena ngaphakathi babengena ngaphakathi bathi ithe nje mayithatha izongena freeway la ngase Cambridge emakethe wayesebuza lo muntu oshayela imoto ukuthi manicabanga la seniphephile bathi hayi ngeke basasibona sesiphephile wasethi ehlanile la uthi ke behla nonkosikazi wakhe baphathwa oplastic babo nawo ngabe bekuphela uthi bathe mabehla yathi imoto bayitsamba nje kafushane simabe babheka ngoba unyazi nje lolu uthi bathe besamangase ukuthi ngoba unyazi nje lolu uthi hamba ncane izange ingene freeway yavele phakame imoto yakatendisa yayisevele phelelwe emehlweni babe bethatha oplastic babo behamba bemakhaya kayibonkosi ngoba lo nkulunkulu esimkhonza umkhulu eNazaretha uNkulunkulu impela lo asithekile eNazaretha engcwele masi lapha nje asithekile namacala abaphathi bethu masamba siyowabika phambi konyazi siwabike endaweni efaneleyo ilapho kuthethwa khona amacala bayafika abantu ngendlela ezahlukahlukene nomunye cha ngithunyiwe baba abantu bakithi bathi angizobanikelela lapha bahamba kodibonile ngalapho ngalokho nalokho bese liphuma izwi lasezulwini inkosi libusise bese belithola beyithola intethelelo labo bantu abahamba emhlabeni ngayibonga inkosi amen ithi ngelikilanga insizwa maNazaretha engcwele mhlawumbe indaba yokugcina lena ithi ngelikilanga insizwa ixoxa indaba enkulu ithi etempeleni kwa ngeba ngethempele liba nomshumayeli ithempele nethempele liba nomshumayeli Mshumayeli ma enendlela ayithathayo enkonzweni ngathi kwakuyinkonzo yasemini wayesethi cha nginendlela engizoyithatha wayesekhetha inhlayisuthi nje edelelekile kunayo yonke inhlayisuthi yayikhona nengelalo nezwi lenhlayisuthi noma ikhuluma nje ayikhulumeli ukuthi izwe abantu bonke kodwa ikhulumela ukuthi izwe umuntu oseduze kwaphela wayesethi inhlayisuthi ngiyahamba manje wena uzofunda umthandazo wena uzophatha inkonzo awu yakhala kakhulu le nhlayisuthi hawu kodwa uMshumayeli ungenzani ngoba uyangazi yanalo nezwi ngizomemeza kanjani kona inkonzo ngizoyiphatha kanjani inkonzo makunje ubengakhethi ngalo baba ngoba naba nje bakhona obaba abadala usehambile uMshumayeli uyikhoma le ndaba waze wayiphimisela bayizwa nalabo abanye obaba bathi hayi njengoba uMshumayeli ukukhombile insizwa yezulu thina kuphela nje sizomsiza lapho nenkinga khona kodwa uMshumayeli ukukhombile uzokwenza lokho akushilo yathi lensizwa ngoba nokumemeza ngeke ngizwakale nje ngizokwenza kanjani bathi hawu uzoba la eduze kwethu umemeze la eduze kwethu ngoba vela siyakwazi ukumemeza noma sokufika ngaphakathi uzoyaba inkonzo nampela lensizwa yaba eduze kwababa yayisiyamemeza isontweni ithe mayisho kwesithathu bathi babethi amen kulo mama la kuthi kuduze nethempeli uwakhile umuntu okhuthele lo mama uyalima ngalolanga kuthiwa wayilima uthi wathi esalima kanjalo lo mama kanti khona ifilimu eseyidlaliwe kuye aseyibonile lensizwa yayaba inkonzo kwase kuphela kanjani athe ngibonga inkonzo lo mama useqoqa indaba enkulu uthi ngesikhathi kumenyezwa isonto umuntu omemeza isonto ubengezwakali kahle ngoba nomama batsheliwe ukuthi niyozwa ngathi bomama kusho baba bathi sithi amen nandithi amen ngoba akazwakali lo muntu okuthiwa ngamemeza isonto uthi kodwa ngesikhathi eqeda nje umemeza isonto kwavuka indoda yalo mama eyadlula emhlabeni ngaloma yadlula ngengozini yavuka ethuneni yazodlula ngalo mama la elima khona engadini
yadlula wathi baba kwenze njani wavuka yaphi uthi awuzwanga ngisekumenyeza isonto uthi wathi mayisuka lapho wangabe sabuza lutho umama esethukile wadlula ubaba washike wabuya ethempelini maye buya ethempelini uyabuza umama awu baba wabuya manje kanti bonke ngingena isonto uthi hayi ngithema ngifika lapha angibonanga umuntu noyigazi lami manje angikwazanga ukungena ngoba akekho umuntu oyigazi lami thina singasekho singena ngabantu bethu noma abasemndenini yethu noma abehlobo nje sana mangifika lapha ethempelini ngimtholanga umuntu oyigazi lami ngangakwazi ukungena but ingakho ngibuye kayibonga inkosi ukuthi nje basilapha amaNazaretha engcwele simele bona abaphathi bethu size lapha nje ngomthetho mhlambe kuqala abangabikanga amabesuke emakhaya ngiyabikwa mawusuke ekhaya uza kuNkulunkulu babikela abaphathi bakho senyahamba ngesabatheni akushiswa phepha ngavele isabatha nombando lo uvumelekile ukubika cha ngiyanibikela abaphathi bami ngiyahamba manje ngesabatheni ngicela sihambeni siyodumisa uNkulunkulu sonke bese ke usuyathandaza soyahamba ngiyakhumbula ngomunye unyaka kwakuvalwa lapha kwakugcinwa kwakuzoyentabeni ukugcina kwase kuvalwa izwe umama owakhala lapha sabizwa singabashumayeli kwathi abashumayeli phuthumanzi sangena mafika lapha lo mama khuluma izwi lendoda ithi indoda angitshelwanga mina akangitshelanga lokuthi uyapi mina ngenziwa kanjalo ngoba yazisho isibongo sayo lendoda yathi mina ngenziwa kanjalo sangena qola umshumayeli undebelo ngapha entongweni wayephambili wathi umthela ngamanzi lo mama lathi izwi haya ngibona ukufa mina wazisho lesibongo sakhe lo baba wathi ukuthi akangitshelanga amayeza lapha emhlanganweni manje ke kwasekuthiwa ke abantu abajwayele ukubika mabehamba mawuya nje phambi kaNkulunkulu noma kusethempeleni noma kusemzini engcwele kaNkulunkulu ebuhleni kodwa abika ubikela abaphathi bakho ngoba bathokoza nawe ukuhamba nawe yonke into yenza noma uyahamba nje uyokhipha izinyo udokotela habika ngiyahamba ngiyokwenza ukuthi ngiyohlala nodokotela ngicela ngihambe nami yonke indawo lapho uzoya khona kubalulekile ukubika amaNazaretha ngiyayibongela inkosi ukuthi selizwile Palama ngeka wathula ngaphuma sport nabantu abahangula ethumeleni indoda ethi ahamba ubheka umfundisi wami ukuthi ingane zakhe ehleli kanjani lapho ehleli khona ngoba umfundisi wami sehambile uthi lo mfundisi wahamba kodwa umuzi wawudlula kathathu engawoni wathi mayefika khona loqala
waledlula waphinda uthebezodlula kwesithathu kuthiwa wabuza wathi ikuphi kwamfundisi uzibanibani bathi abantu ayikhona la. Kuthiwa hamba wabuza abanye bathi ayikhona. Wangena ngaphakathi uthemengena ngaphakathi wakhokothwa imalasi uthemeza imkhongothi imalasi ngaphakathi wabuza enganeni wathi bantu abami kwabanda ekhaya kathi uyikamfundisi uzibanibani. Wathi manje njengamfundisi uzibanibani la ekhaya kungani nifuya imalasi wathi kungani nifuya okotshi la ekhaya kathi hayi phela umnazethe bakukaba. Sanda bani yatshela lengane ukuthi umnazethe ubaso noma kusawulona lona sathi hayi mntwana nami hamba ethontweni uma ngabe ufikela phe ethempeleni nami kuzofana bangikhona. Uthi ngelinye umama wengane yakhe ifunda isikolo uthi hamba mntwana wami esikolweni uqophe mlando ohlathi lelo kunabantu abagebengayo okunezilwane esidla abantu uthi kodwa uthi manga uhamba ngakhona ungena ngaphakathi ithi umemeza ubhuti. Yahamba ingane yafika imemeze ithi bhuti kwedili kumuntu lapha afika ithathe ahambe nayo ibeke esikolweni ithi mayibuya aphinda athi bhuti iphinde imthathe imbekela ngakubo kuthe ngelinye ilanga siqedile ukufunda ingane seyisebenza ithi kanti mani ukuphi ubhuti wekade ngikhaphelezela abantu esikolweni. Uthi omunye umama mehamba endleleni uhlangana nabantu ofakazi bakaJehova uthi methi uyabheka phakathi kwabo ubona indodana yakhe iyambheka lengane ithole sibheke phansi ayibheke lo mama ibe seyikitchen yakena ithi mama ngicela ungangibuki sohlangana ekhaya. Uthenga impela mengena kwakhe lo mama ehlala uthi wathi mengena yaqhamuka ingane yangena yahlala la ithe mayihlenda phansi yabe sethi-ke yemana ngicela ukuthi senze isivumelwano nawe esizosenza la ungawenze ngakushongo kodwa wenze ngikushilo. Wathi mama sengihamba isitshe engizodlela kusona singasaphinde sidlela umuntu indishi engizogezela kuyona ingaphindi igezele omunye umuntu yonke into engizoyenza ngiyisebenzisela ekhaya ingasetshenziswa omunye umuntu iyosetshenziswa yimina kuphela. Ithi noma mama sengihambile ngiyolala ungane wangangavuka lesikhathi ocela ukuthi ngizovuka ngaso ithi ungayi longilunguza futhi ungayi longivusa. Ngempela twa waqhubeka isikhathi hamba wolala uthemeselela umntwana twa wahlala isikhathi kwabonakala ukuthi isikhathi siyahamba mina iyaqina ingane ayifuna ukuqhamuka kodwa kuyabonakala ukuthi lapha endinakho akuvaliwe uvaliwe ngesingezansi nje phela. Twa hamba umama wafika longoza ngaphakathi uthembe twa longoza ngaphakathi lapha wafika embhedeni lela mathambo uthembe ejike phenduka yangaphakathi endlini wathi ingane yami ishone ngempela iyona lengane emeyafa. Uthembe ehlala ngaphakathi yafika ingane ithembe ehlala esitulweni behlala khona yafika wathutha ithathisa ukudla lapha uyinika itiye watholakala ukuthi manje amehlo kodwa seyabaleka. Atheme ebaleka amehlo engasafuna ukuyibuka yambuza ingane yathi we ma ngicela ukubuza ukuthi kanti njalo athe ngilela lapha endlini awuyanga yini ngokubuka. Wathi mama ayangiyanga waphinda wabuza kwesibili wathi mama uyanga ngokubuka wathi ayangiyanga uthe kwesithathu membuza wathi mama uyanga ngokubuka lapha endlini wathi mntanami wakhipha inyembezi wathi mntamgile ngokubuka wathi bongafanele ngokubuka ithi njengasiphumile nje la ngaphandle sisuke ezulwini la suka khona sikhishiwe kuthiwa sihambe sishumayeza bonke abantu abangafuni ukuzwa la ngaphandle sibahambe nabo sobafaka lezo sonke sikusona ithi sikhitshwe esogweni sabantwana besihoko. Uthi mama enganeni yakhe seyifundile seyinezinto zonke ihamba ngemoto ithi mayifika lapha kwakhe seyifika khona ekhaya ihamba nabangani bayo kuyabhengwa bantu abamnina nisafunda enzothi masenifika lapho niyakhona emacollege nihlangana nobakade ningakuthunyelwe. Ngoba uyahamba umuntu usibusiso la uthi wena soyafika eresi uyambuza ukuthi ubani uthi bantu abamsocela usibusiso kuthiwa simazi lo muntu thina sazi usibu. Ngayi ulithiwe ingane yami ela hayi asimazi lo muntu thina umuntu esimaziyo lana uli ukuphi mntanami nangiya lapha
akhombe kwenye indawo la angene khona eNazaretha uthi amfika khona uya akadansa ufeke uzaza wephansi baze bathi wadlala ntasuthi makwentasuthi makwenkosazana kuthiwa wadlala nkosazana ikhengele phasi inkosazana iwivuke ngoba khona into eyilawulayo. Ithema ibuya negengi yakhe intombazana ingene ekhaya seyithenge nemoto iyasebenza ibeyekade kodwa ingamnakile uma wayo eyinikeza imali ahambe yeke amazibani laphaya umazibani afika amwashisa izitsha zithi seziwashiwe izitsha qhamuka ingane zakhona zibuye esikolweni zifike zingcolise zonke izitsha ithathe lesitsha ithi sadla ngaso ithi angisithandi lesi ngifuna lesi ithathe sona ifake okunye ithi haya ngisifuna lokhu mina ngifuna lokhu ithi mina ngifuna ukudla namhlanje ukudla lokhu ngifuna ukudla isinkwa kodwa uqale wathi ukudla asukuma wakhona afike konke yonke lonto ayithathe ayilungise kahle abeke laphaya aqhamuka umedem evela khona athi mazi babani ukutheni ungafinanga la ekhaya athi ngiklinile athi pho manje kwangcola kangaka kanti ingane sezifike zachitha athathe lo mali kuthiwe namhlanje ngenyanga ngoba mazi babani ukusebenza ngosuku ukuthi ifike ngcolela ekhaya ithe manje na ke into enzoyenza ke ngizoyiqamla phakathi malapho ngiyikhathe ngaleso sikhathi mama kule mali omkholo ubheke ukuthi ifika endlini ubheke ukuthi athi imali ahambe oyinikeza wena mntwana esikolweni yathi mayifika nengane lezi efika nazo igquma ikhasethi lapha iza yathi mayifika igceke lapha kubonakala ukuthi hayi ngeke namanje nengubo esezigqokiwe ugqoke ezinye ingubo ezazigqokiwe lapha bona ukuthi kuyahanjwa la uthebekipha ingrosa wayithengela unina wamnikeza wayithanda wayifaka endlini kanti ngemuva ebhutini uthebekipha lo nomunye kwasala amaqanda ngaphakathi usethi umama nozibamba nisoyahamba mntanami ungekaboni nokubona hlele phansi isincabone uthi mina ngiyahamba ngisendaweni zami wathi kulungile mntanami hamba noShembe iyathula ingane uthi hamba noShembe iyathula ingane uthi hamba noShembe esekhala inyembezi unina wengane wathi wemahosala weza wathi buka le motweni yami ukuthi kunani uthabeni nebuka wathi kunani ngemuva bangakho abantu abahleli khona ithi ingane uthi umama hayisela abahleli abathathu mntanami uthi ngaphambili hleli bangakhi uthi hleli ababili uthi mfake ngemuva noShembe wakho fake bhuti wathi kulungile mntanami kodwa uhambe noShembe yahamba yaphumana kwaba enjalo yathona yathi hambi yala yakhona kwaqhamuka isigijimi sesifona sathi mazi babani phuthuma uzobheka ngoba leya moto siyibone ibhake kwakho ithema ifika umama zibani ehambe eginqeka ewisa amapinifa enawo agugile ingane yazi noba liyashona baliyavumbuka yazi ukuthi yona mangabi nemali ayidli iphuze ayimali thawathi mefika wabona inamba plate bengathi ibhalwe kanje iphepha negama lawo mntanami awu mangaba kubona onkanyisa ubhaliwe kuthiwe nonkanyiso lapha abanye kuthiwe nonka isithi eni iyabona kanti number plate uyeza umama uthi uyabheka lapha amaphoyisa khona amaphoyisa aphethe amaqanda ngesandla uthi mama yakho le moto le mntwana wakho lo uthi ke manje ngoba ngesakwazi ukuthi sibakhiphe la sofuna lokwenza uDNA ngoba bahlangene inyama ihlangene yonke asazi ukuthi ubani omunye kulaba ithi kodwa into esimangalisayo esithole ngemuva kwemoto yakho sithole kuhlela amaqanda ithi ngqekile imoto yaphela kodwa amaqanda afanga nelodwa ngoba ehlele uShembe Shembe ukhona abantu benkosi amen aso sonke isikhathi uhleze khona wakuthiwa singenzana okubi noma sikwenze umnyameni kodwa ukhona uthi umama mangabe ehleli kwakhe kuyafona esibhedlela kuthiwa woza ma ingane seyakufuna uthi mezongena ngaphakathi ithi
ingane ma ungiphathele uHako Brown uze nawo lana ethambeni lambile uza nawo uthi mefika umama noHako Brown uyabuza uthi ngufaka upholo noma ngufaka idrink noma ufaka ijuice uthi ungafaka lutho lethu kuphela uze nawo kimi iyawuphathuza nawo uthi wathi mefika nawo mama mebeka lo hafu la wathi mama vula ngaphakathi ukhipha isilayi esodwa wasikhipha umama isilayi yasembula ingane yazithi yabine zilonda umzimba wonke ingane uthi chicha nokuvula ngaphakathi wathi mama thatha isilayi esodwa ushaye phezu kwezilonda zami lezi uchophoze kusona wasithawa mama wazithi la ngaphakathi kuthiwa wathi chapha wathi ugoqe wawugoqa leso silayi leso wathi sidle wakhala umama wathi ngisidle kanjani into enezilonda wathi kwabo udla wongambuza ukuthi lento engiyithathile engifika nawo lapha ekhaya oplastic bengifika nabo chocolate bengifika nabo namasweet ungijabulela uzugqoke ejone jacket kazibalibala fika ingane yakho iphuma igqoke iskipa mayihamba mayibuye bese igqoke ijacket ithatha nawo ifire wena uthi omnye ugogo mangabelele la nenkosazana olele nayo uthi mangabe windini kukhala inokhi ithi wakuvuleka isicayi uwindi lapha ya kube sephuma intombazani ithi mayiphuma intombazani abese yasukuma ugogo amethuze kwewindi ubosolangena uplastic ahamba khona endlela yakhe njalo kusenabuye kwathi ngelikilanga owathi mefika wafika nokho iwindi lavuleka iwindi ithwa uthe mefika waphuma umntwana wahamba uplastic wangangena wangasheshe ungena walinda ugogo ukuthi uplastic uyangena wangangena walinda ugogo thembe kaloko wakhamba uplastic uthi abonakala ngaphakathi ukuthi ngathi ke namhlanje ke zibwetsele uyokwenza ibrayi eseninyama Tawat mefika evuka ekseni wabiza umakhelwane wathi makhelwane awufika uze la ntombi sibone ukuthi senza kanjani ubasela phana zinkulu bekade ngoyitheza basa nje wena akunankinga nathi neprice stand kwathi makhelwane nenyama yini wathi wena basumlilo awubasa umama umlilo theme ubasile esuqedile umlilo wabamuhle malahle wakhona wabesuthi ngene uhleli phansi isikhulu sathi hleleke yefrijini lapha ephezulu ekameleni ukuthi lapho phezulu efrijini ukhiphe lapho uplastic omhlophe thoba ukhipha umama uplastic wenza nawo utheme efika wawuvulwa yena ugogo utheme uvula uqhuleka phansi wawa methu yabheka ikhanda lendodakazi yakhe sethema sihambe egebengu sapheza mnqoma lapha ya sabuya nekhanda sanike ugogo ukuthi yena siyobona ngayo uNazaretha ukhona uShembe uThixo emhlabeni nasezulwini bekade sihambile siyile entabeni maNazaretha sayisusa khona la ehleni sakhuphuka nayo ngomnyama sahamba nayo ngomnyama behamba kukhona abahambe bebuza la endleleni njenganale ndodo kuthiwa ibekade shumela ngayo uJehova lapha ya ethi kathi mangazifika phezulu esigedleni zithema zinhla baphezulu labemezizwe ngaphesheya lathi bheka ngaphesheya wenyazilwezulu nathi intabe sengikhethela yona ngoba lila phesheya senezitha zakho thayaphenduka isihlo sikaHlola sashona phansi sathi lapho sikhona khona tshela khona ezanto zaphumela khona ngasethempeleni ukuthi idlangazi ngala ufeklwe neparish lapho zathi mazehla lapho yasala enye indoda phezulu yathi we ngabona ukuthi ayikho lento besihamba lezo ndawo tabade sihamba sajokela ngethina sakhamba phansi sakhona sokukhuphuka phezulu khona indawo ukuyithola phaya esebeyikhongileke manje ngimzwela ukuthi umfundisi hayavinhle kodwa hayi benza akubona ubuhle lapha kwenyawo zabo hayi yena ushini impela wathini kodwa hayi mawukhuphuka ngayo mawehla ngayo kuvunga ngoba ukupho ngcono ukhuphuka nokukwehla ngoba kunezinto lapha ezihlaba lapha ezikuthi kodwa ngoba manje ukhona uzilaphe ngaphambili esimlandelayo samlandela sayasofika khona uthi mothi ndibala ngaphezulu wena ungakazi uye lapha eKenani ibese yakubiza imfunda ithi woza angathi singaziphatha kahle ngaso sonke isikhathi abantu abami emhlangano especially nensabancane endveni bovuvanzi phakathi kwalwamuzi wasebuhleni nibe bovuvanzi kuyonke imhlangano kumanje siyale kwathathanda siyakhona bazali bohamba nezingane zenu manya kodwa nifike nisitshele ukuthi masifika lapha yini eyenziwayo ufika ingane ezigijima lapha zigilana zonke ezinye zikhala kwenziwa yonke into lapha ezinye zithimusamathe zenza konke okwenziwa lapha amakhosazana ayeka amahiya awashiya endlini ngoba phela amahiya mabi into enhle kunini lezigideni ezigqokayo ezothi mase niziveze ngixhewula zinivezela amathanga aphashile
Uganga lo kwenzayo kuthiwa yenziwa lento lapha yana kodwa manje niyayenza kodwa phasi nitshele kodwa iphuma kumzali endlini ayiphuma nje ayiyeke iphume ingane yakhe athi uyayibona naye flathela abone ukuthi le ngane ayiqhokile kodwa abantu abaningi kuthi ngelinye ilanga kuyindoni la Albert Park bafika abantwana lapha kuthiwa khona lapha baba cala nathi kuya lapha na kuthi abantu bakasheba basilutho cala ukuyosina nathi khona lapha ngaphakathi wathi ushebe vulani nonke amakhosazana avula amakhosazana ahamba ashona khona lapha athi mengena phakathi bathi abantu masiqala ubona ke manje lento kuthiwa kusina ke sokufika amakhosazana kade besina abanye kusho unozibona ngahawini unozibona ngathi asawe kodwa kuthiwa kwathi makufika laba kithi zingena lapha zilaphuma laze lashona kuthiwa zishazi yale zishazi yangapha yathuma ingcwele ithembe kwalo kwathiwa hayi nabo abantu abazokusina futhi bona bawinile babona babuya bawo kwabe benza into kaShembe manje into kaShembe asingayibobhini bantwana benkosi asiyenze ile Mshumayeli majiya ngalo wangapha emsimkhulu ezakhe kuthiwa sezakheleni kodwa ngokuhlala sikhona la eBennington uMshumayeli mangubani ngiyacela bona zethu mangaba ngiphoxile okanye sengisikhathi esikhulu uMshumayeli wenkosi kulwa umuntu othi unompepe erecround ngangizabe wabona unompepe lapha ngimemezela ibhola ngimemezela kusukela ekseni kodwa manje into engafiki ngishaya ukuthi ke ibhola angilazi mhlawumbe ngakukhuka sengishumayela khona lapha phakathi ngithi ngelinye ilanga uShembe wathi kuthiwe hey asho ukuthi uShembe wathi wena sithebe latshela abantu la ukuthi seliphethwe ubani ibhola nangishumayela ngokunye ngulwa umuntu kanjalo lele saphuma kuze ngendaba zikaShembe bona zethu kodwa nje sicela ukuthi alibe nothando lokuthandana ninodwa ningaba abantu abahleba nazaretha ahleli ningahleba amaNazaretha lekelela nefuthi njengabanye abalekelela naye baba umjabuleli uhlwa kini ngombona ehluphekile ujabulisa ukuthi wena ngwana ngakho sadla ngama conference yena ngwana ngesathi phakathi bosohlelise ngalo kodwa msize na unike lo ma conference amphalazise njengami angiphalazisa ngithi ngiyawahle nami ngengayazi noba yindaba ngamanje ngayazi ngithi nje ngoba angiyazi kodwa bayi bakho phela ungidikela ngoyihla kwenza lo ngaphoxa ngifuna uzophela kwakho wathi uShumayeli akayidli ama conference cha ngiyowadla phela kodwa kwakhinya kwami uyobona ngokungahlafuna ukuthi kwakhinya ukuthi ngawahlafuna contest ngengizwe waphela mase ngiphalaza nakwakho ngiphalaze manje nabo sengiyaphoxela kodwa nje wona ke asilekelana nini maNazaretha siba abantu abanye uma ngaba khona umuntu ofuna ukuye emhlanganweni uwena unayo imali yokuthi ungaba abantu ababili umgibeli uhambe kodwa wenzele yena wenzela wena ukuthi uShembe ngilanga akukhumbule amen ngoba na ke thempeleni khona imnikele ikhiphe uMshumayeli ayibize athi ayinikelwe ubo songasayinikeli kodwa manje kuyabonakala ukuthi imali unayo mawufika lapha ithenye insizwa lapha eGoli manje na ngisacela abantu ninginikeze imali ngifuna ukuhamba manje ngiye ekhaya le ehleni kuthiwa ngiphuthuma khona manje bamnikelela abantu imali bayamnika imali umuntu bathe sebemnikile imali nango esebona seqhamuka usebaqhaqe baze bawu4 ice cream abanye baqhaphe wonke nemlomeni usekhamba ungayidla kanjalo ice cream imali okade uyibolekile ekhasa abantu nabo ungakagibeli bethe akanamali kodwa kwabona yasedla ice cream nje okay nawe ke ngothi manga ukhonto nayo umnikeze msekathathana ngalalanga inkosi manje ukuhlasela ukuthi uyaphuma eGoli sothi mayiphuma eGoli nangu bathathanda eduze ngoba eGoli kukude kodwa nje umuntu mangaba ukuthi mgibelise awuzenzeli wena zenzela yena bahamba abantu obona umzima kaShembe uzoleqala oqala uShembe ngena ngapha wathathanda engena khona eyokwenza umashi khona amen sihambe nje simhambeleni ningashinga ngize kodwa ningalethi ingane zamaphala ezokunazika lapha hluphi apho kunzima sithi sigaje lapha sebeyakhala abantu sebethi izikhwama zithathiwe endlini kanti umthathiso nakalesi uyasibona bese onakele xa usolapheka umuntu onakele mthathe mangabe ufuna ukujobha umselesalo bamjobhe neuhlanje bamjobha phela iphele ingqondo lapha yahlale phasi ongcono lo bahamba uhlupha abanye abantu ngoba babe batshonde laba bafike lapha benze wonke imkhuba le ngasini yasuka into ngazani wathi uthi uyibonile lapho ihambile lapha ivuwo wasemhlabeni ukusina la ithi seyicabanga lapha icabanga ukuthi kodwa manje ukhona uJoe wami la kule ndawo yawo ngangiyombonani inkomo bathwala ngezanga Thixo esuwide kangaka hayi ngenehlise abake nje abantu bakhamba esontweni bosona bakuyosonto kungenziwe into ezingasihle manje ukuthi inkosi ibuse nozwile amen Ngeke inkosi enkulu sathela bonazana siyabonga amazwi amnandi kwaShumayeli wenkosi
bese lapha ukuthi sibuyele ezulwini. Sabonga lo msa esiwutholile ezulwini ngesihlabelelo. Esaphathela inanguhlobo. Bese sithi isihlabelelo sika 74. Inkosi yokuthi sikubaba ngcwele. Nayikeda sikhuleke, siqeda ukukhuleka. Ngoba sibusisela abashumayeli benkosi. Kwababuthi. Si ushunyayiswayo